Ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro gĩtongorio nĩ Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Rigathi wa Gachagua gatagatĩ kangĩ matinda gĩcigo gĩa Ikamba-inĩ kũrĩa mahũthĩrire kanya ga gũkĩrĩra William Ruto kumana na ũrĩa akoretwo agĩtwarithia ũtongoria wa bũrũri, makiuga mahaki nĩmo marathamaka Kenya. Kũringana na Rigathi wa Gachagua ũrĩa nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP, Ruto niwe mũkabira namba ĩmwe bũrũri-inĩ na akoretwo akĩbuta andũ a ndũrĩrĩ ingĩ mawĩra na kũmahe andũ a rũrĩrĩ rwake atarĩ na thoni kana rũkove na ategũconoka ageta andũ arĩa angĩ akabira. And the day you come shamelessly that morning, asubuhi hiyo ukija Ukambani, umefuta kazi Mativo, CEO wa Ketraco, umeweka Keboi mtu ya kwenu, adenu unakuja hapa kusomea Wakamba, na wewe umezoea kudanganya watu ati iko ukabila kina Rigiji. Parastatos ya Kenya CEOs 92 ni kabila yako. Nairobi out of 14 OCSs 9 ni kabila yako. Oho nĩ maririkanĩtie Ruto atĩ to nginya atongoria mamunyite mbaru nĩguo matũra mao maheo tabarĩra cia ũthii wa na mbere, kuona gatiba ya bũrũri nĩ mwathĩte kũiganania ũthii wa na mbere Kenya yothe, na ũguo atige kũhenania atĩ atongoria Ikamba-inĩ matirenda maendeleo o rĩrĩ nĩwe ũrũgamĩtie mawĩra nĩguo akainamĩrĩrwo. Nobody can reject a development agenda because the development agenda imeandikwa vilivyo kabisa kwa katiba that there shall be equal development. There will never be any discrimination. Uwezi wewe kama kiongozi kusema eneo hili ati limekataa maendeleo. Kwani watu ni wazimu? Wewe unakuja hapa mitamboni ukilindwa na askari 3000 kusomea viongozi ya Wakamba ati wamekataa maendeleo. Nani amekuzuia kuleta maji hapa Ugamani? Nani amekuzuia? Nani amekuzuia kuleta barabara? Maendeleo kuja hapa Machakos, si lazima eti kiongozi wenu Kalonzo Musyoka aenda apigie William Ruto magoti. Sio eti governors wenu, viongozi wenu wa bunge waende kwenye ikulu wapewe 10,000 waombe maendeleo. It is their right. Nataka tuambie bwana Ruto, stop this bribery. Stop this blackmail. Hii blackmail umeleta, this is blackmail. Na kumana na miari ya president akiuga Rigathi nĩ mũkĩgu yacokerio rohaha o ta mũguĩ wa ũtukũ, Rigathi akiuga kabarite no ndakohige kũragira andũ ciana kana kũbora thebũ ya bũrũri. JB Mũturi akiuga nĩ gĩconoko kuona Ruto akĩaria na miena ĩrĩ ya kanua. Unajua alikuwa ananiita tukienda mkutano sema wewe Rigiji kuja, wacha tupange maneno ile tutaenda kuambia watu. Anapanga uongo, tunasikiza anasema hiyo uongo bado tutosha ongeza. Sasa hiyo akili mimi sina. Hiyo sina. Hii anasema ati sisi ni wapumbavu kwa sababu hii maneno ya kuua watoto Gen Z hatuwezani naye. So ndio anasema hii watu wameshindwa kuua watoto ni wapumbavu. So kama kushindwa kuua watoto sisi ni wapumbavu, it's okay. Na haha Rigathi oiga kwa ihinda rĩrĩ nĩwe mwarĩrĩria wa mũng'ethanĩro, na ũguo angĩkorwo Ruto nĩ arenda kwaria na Kalonzo Musyoka amũkore no ataneka ũguo ambe ariũkie andũ arĩa makuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z. Don't fall into that trap ya William Ruto ya kuwatumia maaskofu wakubwa wa kutoka eneo hili awapatie mahelikopta wazunguke nayo kila mahali, waende State House, wakae na yeye kando pale, waambiwe nendeni mukaconvince Kalonzo Musyoka ajiunge na yeye, wasiharibu wakati wao. Na ndio uliona hii maneno ya kuua watu ya Gen Z, ulikuwa na mtu hapo CS Interior akakusaidia abduction na kuua watu, ndio ukamuinua kuja kusaidia sasa wizi. Sasa kazi yenu ni pesa ya SHA mnagawanya. Ile mingi nawekwa container pale State House. Hii ingine napatia imundi ya Soprano na ndege anazunguka akihonga watu. Sasa kama hiyo ndio kazi ulitaka nikusaidie, I'm not available. Mũng'ethanĩro ũkĩenda Kenya harĩ icigo ciao ciĩna ithurano nini matigetĩkĩre kũmaconora, no mahũthĩre kanya kau gũthinĩkania ũtongoria wa William Ruto na njĩra ya kwaga kũmũthurĩra mũndũ na ũmwe, makiuga nĩ anyararĩte bũrũri na ndabatiĩ kuonio magego.